Soalnya bahaya itu lo kaham dah laundry buri nih super klien video TV kan ini. Deh abang nih lo kayak interesting pada story TV kan orang sekarang. Soalnya itu lo display nunggu emang na right side dong kayak BB, left side dong kayak bahanok. BB super klien dong biar cikra gue, but bahanok nggak asuk borok kaham, asuk ke buri kaham. Nirai ke klien kenai dong. Ulo ke bahanok jalan manjau gue hai Indonesia kata masuk norok tap kayak super klien kita oste kayak super klien mah tuna distabung. BB bahanok na hai Indonesia kata tas ke super klien kayak aram nanya kayak. Norok believe klien ke dolo ang norok no full video rima norok telegram aja di naina musung kang ke. So dolo himoi pene asla no aburi be horo super klien này. Soalnya kita logo story saya kena dinani explain kena ke logo itu nai. Ang norok no shortcut sau bahanok ni boyfriend by BB last to mane pai thago. Kita lo ambil super klien mane relay mane web series omo YouTube rogo dia do pai si mana orang by ang subscription naza kapan bagus norok no hingkang free dinai nai nangke. Kita lo laundry buri ni video starting ang norok no sama ni super klien mane video. Kita norok display nunggu matong kena aburi ni. I think norok baksa nungcang kena baksa tolong nunggia kong. Kita norok anu komen kisah di. Link di comment section and description box. So nanti kita enjoy kedi.